Telagu kau media tadi. Bahan dah. Telagu kau ngomong kayak iya. Kalau balik jangan kau penuh lah. Melepai. Kue dah iya. Yo kemana dalam gang ni pulang tadi. Udah ni tadi ke tangan ni. Ya, semua dia. Mana tu nama lekanya tu je. Ambil lah versi orang tadi. Tadi betul-betul. Iya dengar lah. Ada mana versi kecil. Apa Kalau apa aja gitu dia. Dulang. Ini Reni. Ini Reni tu ni. Iya tu dia kan dia. Aduh nak dah. Reni tu beli kata sudah dulang lu. Tahu dah. Assalamualaikum makasih dan rami. Dengarkan ayat kami bacain di dalam Al-Quran ada bunyi di surah Al-Maidah, cobalah cari. Kemudian hari diharamkan Allah
dosa, memperhatikan anak jadilah kurang denama. Disangkonya anak kuliah pagi jo patang kiro no kadiskotik pai badan namu. Papinggang bayi tulaga yoga sekarang. Ayah zaman dela baya batenggang alum barale minat tulak pulang ayah bayi. Bye.
hakikat jalan ma'rifat itu betul dunia sambil berdoa ibu tercinta.
Manjana lake
Pado banak koy marah curhati Andara kami sama tunggu Badan tinggal indah pagunno Semua pasal lagu Coy konasi sing pincit kuwe Gila tanda tulang lalabu Bakare kare dolai indah takau Bikin cidai kakake lasu Hujan jepane indah manengga Ulu tapakai badan joanju Kini menangi padi di lumbu Ulu dipakai badan disanju Kini menangi duduk tamanmu Orang kampung pancari kayu Tarala denai kakayu api Jalle badan kadaian Pada barang koy maracun hati Jalle badan kajadiaku Pada barang koy maracun hati Dela jadi rasulun kami nabadu Kalau dia tandang semua berjelo-jelo Ikan dia lea ditambah iyo lari Oh iyo orang tinggal oleh indah sabar apa Ditutupi iyo nate karena Kau salah nana joge mar kami pintu Assalamualaikum mar kami hatikan saja ya Rasulullah Lah, Tebak Gimana dong? mau Iya, ikut doang. Iya Ikut doang, waktu itu guna. Iya